Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kaseng HSPDP kalapan benapat ba ya kithup kerteng ka baningkong ya ki kertong hakani ke election MLE mentau snem. Kini ki kertong ki balapan bena ki don hadu nyongun hadin baladap syong ya ke election committee ke HSPDP ha MLE hostel ka balalong mentah kesngi. Habapan benai ki kertong uba wedding mausor MLE barim pat chairman ke election committee ulayathu bakini ki hinyongut ki long kakong Evelyn Kharbani na mauhati ba Primson Makdo na umsning ba Shakler Wardri na mauthat Raishan ba Sanjit Kensai Shangret na Nongston ba KP Pangyang na Rambrai ba Methodius Dekhar na Maushinrun ba Medal Singlingdo na Maukerwan kat baha kethup ka baar an penbena sana East Khasi Hills District. Ki firstly mentakasngi ki baplai mentakasi kini kini nengkong Mauhati Asti Srimati Evelyn Kharbani Khatway Umsning Asti Shri Primson Makdo Lifeway Mautarashan Asti Shri Shaklier Warjri Laipuar Nongstoin Asti Shri Sanjit Kensai Shangrit Laipulai Ramrai Asti Shri KP Pangyang Laipusau Maushinrut Asti Shri Methodius Dekhar Laipun Rio Maukerwat Asti Shri Medal Singh Lendo. Kini ki nyomut ki ketong ki ba ngila pelat ki kum ka first list. Takumba san men ringot ai. Lambring ini ki bani. Ndon syo uai rum don syo nomor ba ngidon tang arngut. Ki amale jongi ki ba job aka ar zakatra den rei menta pade kini baru arngut kilamino nakapati hadum tangi pala banong tangbat tentatively shpau hadu khat arngut soyong ngin penmi ladon ubril ngiladon pau ubril kan kat penmi second list mentakasni jongka is kasils ngipat penmi second list ngi penmi jongka second list ngi sa penmi jongka is kasils baru kawai. Akan kesem arjar pulai kumbangili juong ke parti kan penyeng da ke jingthau jingwo ke bagian. Namar ni sem ya ke wei ke juong ke jingklain kam song ke jingbun pai. Tengi ni spun bun pai ya ki candidate lem tangi thau ngi wo ba ni sngau ba ri ke snem ke bagile thil. Mar balai ke jingdap san prosnem ka par state of Meghalaya. Par ke parti ke bai penio ya ke full state of Meghalaya. Ngila perform ha tu sistem meningkong. Jadi jingap santu sistem joka kalau mereka chicks dang pat ban penklaim, ban penyari krum tendai, bat ban UI ru ya ki number ki ba khambun warlang idon kalis ni penduna na ki jing dong ki konsusi. Balang tang kasih ba jaintia iria namar apo Garo Hills ni klembu issue resolution nomor kidon di political party hantu itu ya don nak jingele ke Karulan movement bagi kasih state ni organize mengisi kasih jantia bergaroka ya nak jong apa Garo Hills region Sejantia punya ketong na. halo Sejantia. ajantia harus kita kasih ni pario penting ketong tang bahak ni ke hauli benai ngin sepenting sapi ba ya kejemput lain ke parti pada dia lo ready fufu piong Norim ba syagrar kum gasni ba SPP galek sa pagba kum ni. Haba omsom loyo ya kam mandate ke ban thau sarkar tang ganu ka parti. Kala penlong ye ki babun ki parti ban thau ya sarkar. Ba thau ya ka sarkar yun parti yong kam me kelia democratic alliance. Riu du new party. Nilarung siya gane ka MDA government halal ka commitment bagini ki issue baru juga parti ngidai ban don hak agenda dan program jong MDA government kum ka parti ngira manifesto ya ka putusa
keputusan ya kena diputuskan ILP nanta ka tin khasi recognition ya tin khasi ka ichidul nanta ka jingai dawa bat pen thaibor ka kendo ka siap bangi jubu ya amendment ya ka 6 schedule ban amen ya ka para 12 AB bat nila ju ya kren ya ka MDA government la phai ka suggestion ya ka sarkar te baro gini ki nongdim ki bangi don ya ka ban yen aka por ngi election ngila ralu agenda ka MDA government bala fikwa bertip khamba hijomnu gini ke agenda phila pan kopi na ka wei ke political party ya ki manifesto ke chok the give very clear and square ka lamba kaput asam ka ILP ka jing thu tin kasi nanta ka jing penne ka khnu ka siap ka ya ka bor jong ka khnu ka siap kam tam yu doyong kam tam yu motion bar ki mar po khndau ngi sekren agani ke MDA mo leng bau chief minister leng ba ni government te kita ke banta ke bangila kren bat ki ngila pha bangila porshu na ka porsche ka por leng ba ka coordination committee jong ke MDA partner te na kata ka daw ngi lesh pai baru bahaba ka mandi jong pai ba ka tangkam ya ka alliance idar banda na bangi dang dai banda na ta tamba ya kini baro ki issue jong ka party ni flag bat ni bu bat ni kren ha ba sai ka ship te kita ka dai ka dongrin bangi dot hang no ini ban yang ya ka dongrin tangba bangim dai ka party ka ba yalam khat ya ka sarkar phimla ka dai ban philti ba bar phai yalam turong ya kita bagi sungu ya MDA ru la sim sibun isu jogi abi ya kren agane ka MDA ko ban ta ni so ban ong ba baro agenda ki dan tam jong ka ri bu jam ri kren ri len ba ka ni manifesto jogi kan ya kren ni dongrim jong ka party naga ban im ka bat ngim da snow day ban kren ya ka pisa ban im ke chat bat ka parti PDP na ka daw ngiya yen bat ngiya ko ban penrung ya ka mesin igri om ya ka mesin ban i tang ya ka pisa ban mentoy sisi na ka daw ni base ya ki dongrim jongka parti ban ni sungu ban ong san slam abang ni revise muta ya manifesto jongka parti ni shem batang khliat ni at haka man balong election ya ki issue bat mai ngai ki barim jidon nadu pasang ka parti di kita mesti kita kada ke jing so sarong ke jungi ke jing so schem ke jungi bak ni schem bak jai bandri bukan kari ke jungi kin sa bishar bnia ye ki political parties par khoi bat ye ki nomrin ba janai ki batan hangta dengan ngai ba kalau dai ka por ban RTI ru ba ki parti ke ba benshwa ki ek issue ki yeng mo ba ke ba hadu menta ki ek parti issue ba ki wasudai ban kersil thia war ke jai nang ban ong ba ngim chukren nang election ngai silente ka parti ka kredi ki juk kinore ka parti jungi hadu mta kasi ni padon jinge ya kren lepa bat no ka national party pat mo ya kata ngilong clear ha den bai ngimla ban len pat ya ka jinge don lepa ka RDA te ngimpat ya kan dukut haru mta kasi dena kata ka daw hadin election ru laga ka jaj bandriu ka aini ka mandate te ka jinge trelang party rilum ka jinge trelang party rilum na so dan kam hagran san jong ka dan thau so ka arjar ko lai ten rai bangin yeng ko de halak jong ka nongrim jong ka parti ngi lek la jong ka nongrim ri ban trelang bangin nom yakren ya kata ka jinge trilang mungkin regional parties kalau ka ai la ni national party ru ri ban trelang ba borom gini candidate borom jong nang me par ko di election apabila dan lepa ka RDA jong ka party ngong ka bahaba kan tong bagi terlang pada mentau ke soka for the general interest jong ri ke menswa ki bun tang regional party ken mau na ba menswa di tangga kongres ka balong ka wei ni ke party ke ba haitam agini ki santu sem la liket kum ka records jong ki result tenai menta pada na ka national party ke balong kum ka kongres menta wa BJP ro nang panghai na kami ka kongres kami sa kata ka TMC ini ke bele bele ka TMC tenang nang ka kami kene ka NCP kami sa kene ka NPP te menswa tang kongres kalong ka ba kham khlaim ba ban pen ong ba ka national party le ka force apo ka me ka jui menta dan southly ke national party nilai national party la kham duna te hamno ki ong ba ki bun ki jinge pai ki party regional kalong atpar ni menta ka ba pau te mi ka UDP ka SPDP ka PDF ladang duna pi te ka mut ila kham yo sibun ke jing trelang wat na ki MLA abung ni trelang Enray, coba menswa kalong ba, ketika kendiat national party,
Masensara untuk central government. Entah kita South Lee tu perkat ni. South Lee board. South Lee masih kertong. Ini short param kihan tu terkan membiang yo board bagi regional party. Kecing perkat jengi ban penthang jaga sengal tentang komite. Bagi dia ban penthang ki norim nak ban ta ban yada ban sekri ya karib ke saya. Te ban ya khan jaman thit briu. Ban ya khan jaman thit board te ka SPDP te kami ya on ko berkata pesan perkat. Ke RTA nama kam someday ka people kalau in the form of postpone kemudian bagi penyen halaki jong ki candidate halaki jong ki kunci ke bagi don base bakalan tenrai bandon pada ke jing su jimut hendiat ang ne kina tang tai aba ka ong hak alliance regional alliance ni siapet South League ni national party mo ni siapet ni regional party ni hanta ni sa ni tu pi but kani kala panlong kasdem kepala penikendit berdriu bompoi perkat but parti regional kumangi will play a very vital role agar ban kau serta agak penting mak national party bro southly kila datam ban thau sarkar maki kongres u thau maki ong NPP ru thau maki kila ada palak ke kalai pokli kisi la pemana menin nang ta sag BJP ru thau maki desa ka team si ru thau maki Kimudur kumno ba South League party hai gini thau sarkar apo gani state jumi they hang taking sem bagi regional party in done a very good and vital role ban ya formation juga sarkar tapi ini itu lupa batno but kadai party ke bak koror tam hagini ke senar nomor ba lepoi berkat ni party ke ba rintam ke bangi kalong kedor adi kesan pusat halo ke MOU ke stand ke party nadu bangi don regional committee run ta kalong ba nilai ban base tik kakum ke finding reports jong ketuka regional committee kum hawes hasil ngong ila kum hawes hasil kan particular mo specify mo specifically kalau bah apo hawes hasil ni don lang mangi baru di party ini kwa bagato ke report finding report on the ground ba mangi yeso ilang yeti blang base nang tu susi pat nda koi hang ni la modify ka number 2 kepada yang dari boy district pat nam dala han batai na mangi don lang on the ground but itu ki member di bede ban link di slong di kitrai kendo di nosin sarima but di council temrei ya kita ka ba long shabar jong kajing yang menjur lang jong itu stakeholder hak regional committee Gumupori boy district nam la ban batai kam hamanga temrei ke ba persa na ki kadai ke jingsem ba kamlong ka ba ba kata ke MOU kalong ka jignong ya ka ya ka parti demar ni dang don sibon ba niyo ya ki jingud ki jingujo to dai ban jingud bhai ke ni ba in chongor bha then we can say a final call nginam ong ban scrap an rengi ha ban review ha ban relook ya ka ke bagi pai ba ke la ut mo khamtam o mani kum gari boy district but how west mi dang don katu ke ki bangi ya fair kata ka finding report jong ka ground report ka jong regional committee we need to relook, we need to review, and we need to revisit it. Kita kata stand.